kan kausan hi chu thu oi in zirtir kausan kan nia thu oi hi kan tum ania voinia rin lo tak main discipleship evangelism lampang soi turin pastorin beach kam le water park vela hun thol nuam tak kaman line miron phone naktuka discipleship evangelism iti donania o tia ai khati thei to silo pu shoen thu oi turin min zirtir to okay kan tia thu oi takin yes kan han ti meya khati ang zia kha disciple zia ani mo voinia i kan kau rana gas thata kan neya ani po khan thu oi khati khop meya tugin zinga a hret chau meya aron kala pathian thu thatak mei testimony thatak mei le la thatak mei minhan ngai thlak tira khang te kha avan hluem voinia discipleship evangelism chungchang kanron soitur chu thalai ho khan lo ngai tharu o thalai ho khan lo ngai thla ula achan chu intan hianin atha em dona nu le pa khan lo ngai thathlabok ula voina kan zirtur chu hausak dan ti kan zirdon ni thadon sin hausak tunge chak cheu purino makhan hausak lo tur ti mi alo ni o hausak kharon soi sel mi alo ni purino makhan tin kan guest speaker nachina thu tlem teron soi tu po kha a testimony atang khanin nun hausa nei ti kha amu thei tro chiang takin amu thei ni nun hausa nei dan voinia kan zirdona ei pathian thua hen nun hausa ti te kan han soi fo hianin mithan khachon kan ngai thajing to a kan ngai thlak reng hen hei nun tha nun nuam chiang lo re roi hen kan soi thin ni voina jon chiang fek fokin ka soi don poisa nei dan sum le paya re thei lo dan wealth hausak na chungchang karon soi don ni van soi huai o pastor pa chin ti mai thei ang poni se hemi hian kan chanang kan no pan lai chon kung fu kan ngai kan du thina ni kung fu film kan ena kung fu mi le sa ni ve kan tuma kan bei ve na sa ni ma sa kan tlin lao achan chu kan pei tak lao a discipline kung fu discipline han kan om pei lo ni chu achan chu in la khran nga ya kung fu discipline na om tur chuan mo training nei te nga ya thlau thak tu hi atam em mai ni voina kan guest speaker ina purin te na soyang khan USA kalai chon mundanga kala thlang jok Mumbai kalai chon mundanga kala thlang jok khatti ang nun khane ngai ni chu mo chuwang chonin i discipleship evangelism hik engatinge kan inzirtir kan inti chonin pathian hian in nangma hian khovelina mal som theilo chei pek che adua kha khovel atanghan kalson la mundanga imal som ne diktak ke ma tanga chuak pek che ka dulom ati wangani chuwang chonin voinia hianin he picture atang hian thil kan soi chho chan don ani voina kan pastor pa handout athu zia chu hei hi ni I will walk about in freedom kha apoi moni for I have sought out your precepts atia mizo tong chon eng thol takin kaleng te ang ithuruat chukka zon berani sia kung futhiam du hian mo he tilai mi dang te ne na om mei kha adu velo kung futhiam adu wang khanin kung fu lama khanin eng thola du ni chu wang chonin azon ber chu kung fu lama discipline nei kha disciple nei kha ar zon berani chu chengchen ke ni po hi pathian thu hi kan zon berani chonin ke mani and financial freedom kan nei don ani financial freedom hi apoi mo lutu he America rama phei chonin ei biakin sang kanin khom thina Colorado kanom lai khan
min zirtir pakhat chu financial freedom hi an zin zirtir tok cell group te an siam tok pathian thu financial freedom kan nei theina turin min zirtir tlau mai ni he bible chang hi kan thina kan discipleship evangelism tan po a kan ti lan phau ni ti chuan kal ula nam zong zirtira siam ro u therefore go and make disciples of all nations ti ania enga tinge ring tu satli asiam ro u ati lo na chan enga tinge kung futui ringot vasiam ro ati lo na chan kung futhiam tak khasiam turin china rama chon an inzirtira chuanin ame nge korea rama te japan ate chon a inzirtira kha an thupu ni kung fut ai zol mizoram vela kan kung futui kha an du velo thiam tir tak khan du ni chutiang che chon pathian thu pan disciple hip isua khan angai poi mo lu to ga disciple vani ti ro ati disciple ni to chon ring tu ni phot angai o ring tu kha disciple a chaw an ni thei chu wan jan ago la kha ring tu va pian thar ti ru la camping te nei ti ru du to ro ati lo disciple ro ati discipleship pi apoi mo lu to kani freedom zalen na eng thol na te pok an tiang isuan ama ring tu o chu ring to tu te ne na khanin ti hian a soini ka thuai nom reng chuan chu om reng angai isua thuak kan om reng angai ka zirtir te ka disciple ni tak takang thu tak in ria anga thu tak chon a zalen tirang chauti kau hran denomination lampang ani lo ni o kan soi bol bolange TMEF lampang ani lo ni o hei hi Wesleyan lampang ani lo oh hei thu tak hi Wesleyan ta ni lo TMEF ta ni lo kan ta ve tho ni an Sri Lanka chau achan chuk apathian thua in omreng lo chon a disciple in ni don lo a disciple in ni lo chon thu takin khedon lo thu takin khiat lo chon zalen tirna lampang in nei don lo chuwang chon zalen na nei tor chon in pathian thu hi kan ngai poi mo ngai ni chuvjan eng thol tak freedom nei thur chuan kha pathian thuruat chungchang kha kan zon ber turani kan zon azona kan zon ngai ni bible chon lung hlut tak an zonga an kher tlaw mun lat taka te an kala an zon angin zong tak me oro uti ni angai poimo lu tukani ai pathian thui ni tin deuh to hen ka ngai thla nimina kan beach kaltele kan water park kalte chu nisa han tian ka in ema earphone kha tian ka vuah lu ta ngai thla engei ti a min te ke khajon sermon kha ka lawai thla mo anua mani pathian thu riat chak na hin kan om turani achan chu zir tur hi atam lu tuka ani lo chuanin kan om vel me kan running khoma kan let leng khatiang chu a ol lu tuk in hoi ta kan omanga heta po kan thunga kan ril ro chu mundanga omang pathian thu tak hretur chun kan zalen don ani poni sakal zelang he bible chang hi voini chu part 1 ang lek in ani o chuwang chonin e voin a kan bible chang kanon tarlan tur main point chu hei hi ni sap tongin kan chiar photange but thou shall remember the Lord your God for it is he that gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore unto thy fathers as it is this day. Misotong kan chiar leang lalpa in pathianin haus sathei turin ati chak che u ani ti hi hrengang che u in thla tu te hne na athutiam chu ani chuan ala thla lo wang ani e atia misotong na chiang vak lawa sap tong chonin atha tu te Israel tha tu te le pathian khanin covenant thuthlun na an nei ni chu thuthlun na atinget chiang ani atinget ani ti lantir na pakhat chumo power to create wealth puyesin etili wealth ta pedon lo chau pathian hian wealth pek chau atumani lo power to get wealth hi apek tum chau ni kan kau rana ka lung oil lo na pakhat kan soinga o 2000 covid la kan he kau rana hian
giving at claim ti kha report ka dong ani ma tinge chu tiang te claima a tamjok tur ni lom ni achan chu ka biak in khom na te ka ministry shia reng chu covid lai khan an giving kha apung thlat me ni enga tinge e thu in zir tir thin covid lai khan nu pakathian in endi in nu pa ne nen I tholom ka tho du ni ati a amount min thil kan atam lu tu ka kanin tharung top kan nu pa kan a chi lo kan ti ngoro kan nu pain kan soi dun to karon pedon cheu ti min petani ke ni ka jon kan ten kan bank account kan pak thanga te kan da me meng ti ru kha kan pu ni ma sa khami puma asum le pai a pun na sajia min thil kan lom thu min on thil vel sia chu ani chon he thu hi a khechiang tlat an nu pa kan an khechiang an khre chian je chu mo an sarkar na thok le an business ka an ba na mo an banga chonin missionary in petop chu chi chung chon an la re thei chuang lo achan chu he power to create wealth hi an man thlata ni chuan engwangin nge bible he bible chang hi alo da le power to get wealth how sak thei na in how sak thei na turin ti chak na ka peng cheu di na china kan speaker in machine na chonin in chak lo ti chu in sia ma sa pathia na tring chak na indong thei ni he chak na hi du turin voini a hian in discipleship evangelism class an karon phor chok ani chu hau sak na chu inga tan nge man tur le bible a chon seed le bread chu sower ne na opportunity chitu tu ne na chuan chitu thang tu ne na chon a ei tur le a tu tur chi a pe sang thina ti voini a hin I ei tur ringot atan nge I tho chwa chitu turin chitu tur a I ei I tho chua tel du chon pathianin chitu tura pe chenga I ei tur po a petelang che chu wan chon power to get wealth hi hrethiam tur chon lalpa tholom ka tho tam du ti thinlung it putangai tholom tho du tuna hanin I hlo hi sang thum ni ta se 10% chu zani zathumani zali I pedu ni chon soma pakata I hlo punangai taro chu tholom tho tam idu na thinlung inei angai ani chu wan chonin khami kha power to get wealth ai apoimo lu tukani power wealth kha pedon lo cheu pase power to get wealth pedon cheu chula ye chu kan manangai ani house thei turin ati chakang cheu ti kha ti chakna kha pathian in voini hena pedu cheu in thinlung in hongam donem in thinlung voini anin in hongam turin he thui karon chop chuak ani anu zel kanin zirtir zel tur chu thil dang lo ni ta se ma se he thui lo sheve phot ro ti kha voinia kan discipleship evangelism a kanon ma the ni chu wan chun financial freedom nei te tur hian pathian in mindu chumi tur chon tunanin voina kan guest speaker in asoya khanin aro pui ka tilituk Mizoram a chonin mo sarkar na thoki kan ngai sang me ni kan fa te zong sarkar na thok thei se ti kan du achan chu security private kan tho me security kan nei kan nei security chalut tuk hi min pe thei ni sarkar na thok hian chu financial freedom chi khatani chu khel to pang chau chu wang chuanin hetia poisa nei thur lam pangani lo thil chi sang freedom kan nei thei pani chu wang chuan voini a hian unaw te u pathianin hausa thei turin ti chak cheu adua chumi ti chak na tur chu power chu apeto cheu ani Iswa Krista kaltlangin chu engwangin nge apek cheu chu that he may establish his covenant athuthun nakha ati ngetani ti proof na turin chuwan chon voini a hian in thinlung lo hongzau leula in ho vele
in trong trai na lalpa he thu hi min hril fia chiang zel ro ti in lo trong trai torin in zawine ka foi du chau ni Iswa Krista mengin amen